Čaute ľudia, ja som tu na autíčku, jazdíme tu na elektrickom autíčku aj s mojím kamošom. To sa to tu rozpeckujeme, ja teraz čúvam a tu takto prehodím, tu máme rádio, tu prehodím, ja ho prankujem, ja tu mám najpomalšieho a ideme tady auto. No, ideme tutok. Tak ideme sem. Pustíme si nejakú pesničku. Ukážem vám takto. Autíčko. Tu mám baťoch. Odporúčam gumené gumy. A tu mám kľúčok. Aha. Ideme takto. Pôjdeme takto. A takto odločíme. Takto. Tu. Takto. Takto. A takto ideme my. Musíme ísť takto odbočiť. Takto. A odbočíme. A musím končiť. Tak ahojte, dajte like a odber.